Ay na. Ako bakit talaga nga lumamiis ti panawanan marik na nga talagan nga Paskaw. Supay lami isla garod santo pay nagtutudo ay na natudo nga Pasko nga talaga. Kasi Mike dagiti awan jowana ken dagiti mababaakan itat nga Paskwa ay na. Napaw nalamiis man na inti Pasko dati. Awan ti kakinkin na yut kid aki aglamlamin daman latan na. Kasao ka man ng lakas. Ay baka pay subang atal talaga datay kung kunada. Tukastoy kanong panawin ti Pasko adaw iti makurkwarta dagiti tattaaw. So garod ti mangmangnud ko mo laki na nayo. Kada Pasko ka nung kadupat ti tao. Tanto pa'y mabasbasak ti Facebook. Sugraw, ya mo marik na. So garod lakay nga madanagan ako. Kapay mo, madanagan ka? Hantan sa mo nga tao. Na? Tuwan. Kinanayin mga akong kwartata. Ako bakit? Di ka agdanag. Baka nanay. Di mi amaw nga Disyembre. Kaya nasa wine panagti-Christmas bunaw. Ken panagangawat ti 13th month ay baka. Excited garuda. Excited ka? Excited ako bakit? Jai? Christmas bonus akin 13th month ay. Nakaturukan sa pay mo lakay. Kaya? Palagip ko lang. Awan ti trabaho. Kaya? Kasapulan ti trabaho ya. Ano karon ti 13th month pay king Christmas bonus? Natural. Kaya? Made gamin na inform ba ko? Pigton te ang kwarta na day palakay. Kanya garon nga kag Pasko ta. Ngawan ti kwarta na. Ay na. Sana all. Kay man sana ulay. Nyaman data sana ul mo ditan. Ang mga dagiti friends ko ni nag-post din Data nga Pasko ni nalagamot Dati barbaro na nga ba daw. Sino ata? Kumaring usang. Kumaring usang. Ay apo, sigurado utang man daytan. Please. Dati barbaro na nga ba daw. Barbaro pa nga bag. Louis Vuitton man. Barbaro nga sapatos. Sana all. Yan pa yata. Barbaro nga pantalon. Dapat barbaro nga silpon na. Apa? Yung sagad na timutang ti Bombay sana. Barbaro pa nga reban. Naon. Apa? Maya man. Di ka umapapal di tabakay. Ay naki. No i-flex na dagita barbaruda. I-flex mo mo't di barbaruta dito yung balay. I-post mo mo, di ta Facebook, di barbaraw nga kalendaryo tabakay. Nya? Uy! Kaya pa isuda lang, dati barbaro na. Isita ko, barbaro nga kalendaryo ta. I-post mo mo't